اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن يا رب العالمين. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا غياث المستغيثين أغثنا يا راحم العاصين ارحمنا يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين منا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آئلاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال. آئلاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال. رحمت اسپن نسم سربر اے خدائے ذوالجلال. رحمت اسپن نسم سربر اے خدائے ذوالجلال.
زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دری زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دری از ہدایت سان دل بر ای خدای ذوالجلال از ہدایت سان دل بر ای خدای ذوالجلال یاد تی تو یتن حاصل کہ سپد از جزم قصور رب یاد تی تو یتن حاصل کہ سپد از جزم قصور مٹھ قرآن بے آن سرور ای خدای ذوالجلال مٹھ قرآن بے آن سرور ای خدای ذوالجلال آئی ونی در تو بسری کر گناہگاری ترک رب آئی ونی در تو بسری کر گناہگاری ترک رب کاس گنہن ہند گمود شرع ای خدای ذوالجلال کاس گنہن ہند گمود شرع ای خدای ذوالجلال رحمت اسپن نسم سربر ای خدای ذوالجلال سری تعریف تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہنا پکیو سری برونڈ برونڈ پامت سب کریو درود باقین تتریو جائے من یت میل جائے تم کھسم دیمس پورس مز مسلمانوں اللہ تعالیٰ سن یہ عظیم رت یہ سائی فگنوس یہ پنس اختتام ساندر آج شترہم ماہ رمضان اور جمعۃ المبارک عظمت والے ربا رت مکلیو مگر استگن یت رتس تیت فائدہ تلن یت تلن اس گون تمہ انداز چون رضامندی حاصل ین انداز کرنے اوے بزرگ کرن بیان سبحانک ما شکرناک حق شکرک رب یہ چون شکر گزاری شبہ تستجن کر سبحانک ما عبدناک حق عبادت رب یہ چون عبادت شبہ تستجین کر سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک رب یہ چون ذکر شبہ تستجین ذکر کر سبحانک ما عرفناک حق معرفتک پروردگار یت پرزناؤنو ست تگین پرزناؤ کس عظیم رت
پنس اختتام اندر یہ سحری یہ افطاری یہ سوری پنس اختتام پگہ پہ آسنی یہ پروٹوکال شیطان گھن یل سرکش جن گھن یل ون آس بی تتھی پہ اللہ بچائی ات پہ برو زندگی گزاران نس وقت پہ نماز نس وقت پہ ذکر نس ات معاملس اندر یہ روزن خیال اے بس مسلمان میں شوبیا اللہ بچین اگر بیوس تتھی کردار تیل ماہ رمضان روز گم تیل ماہ رمضان تتھی پہ درام تت پہ آو تو دراو اگر یسن چھو اس گوس پروردگار یہ دنیا تی کرن آباد آخرت تی کرن آباد اس گوس پروردگار وری وریس امی انداز تون مہربان اس گوس امی انداز میل نجو ثواب تل چھ بیان کرن قرآن مجید من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها استمیان دربار نیکیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس حضدید دہگن زیاد مزور پروردگار یہ ماہ رمضان سے ہوت کی یہ ماہ رمضان نیبر آز ون بہ تم اعمال یمن ماہ رمضان ورائتی دی وریک قیام پروردگار وریک سیام پروردگار تو تجھو یاد ماہ رمضان دراو ماہ رمضان چھنے سوچ مگر یت عجر ثواب ماہ رمضان ساندر قیام دی پروردگار سیام دی پروردگار تمہیں اعمال کرو از بیان یمن یہ سمزور دی پروردگار قرآن کرن بیان من جا بالحسن یساز نیکیت ایمان دربار فلہو عشر امثالها تمساز دی پروردگار تمساز کری پروردگار بہترین عطا یا رسول اللہ دہگن زیادہ کرے عطا پروردگار اور گوڑن کرو بیان گوڑنچ عمل تو تجھو یاد امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن میں بھوز الزبان درفشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمکر بیان من صلی عشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل مسلمانو یا تیجو تبن بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یم عشاء نماز پر با جماعت یم عشاء نماز با جماعت کرا دا امس نصب رات سن قیامک ثواب لکھن پروردگار انشاءاللہ ساری پڑھو اس کی پر عشاء با جماعت انشاءاللہ نصب رات سن قیامک ثواب لکھس نام اعمال اس پروردگار قد سوت ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہو یومن فجر تی پڑھ صبح با جماعت ساج قال پڑھن خفتن با جماعت ترون آرام صبح گو فجر اس کارات فجر پڑھن با جماعت امس لوگ سرسی رات سن قیام پروردگار زنو سرسی رات بیادار ماہ رمضان اس کمی گھس محسوس ماہ رمضان اس کمی گھس محسوس تمس یس ونکن دل پھٹ دپن ماہ رمضان دراو وائی کس مزو سے افطارس سہرس لگن کم انداز زندگی رتس گزاران یمس پھیران عزیز رتک امی مہمانک تمس گھس کمی محسوس تمس گھن کمی محسوس اگر سو ات امی انداز زندگی گزارن وول بنو مومن چھ آسن ات ماہ رمضان اس پرارن صدب گناہگار چھ دپن کرنیر ماہ رمضان کرواتی عید کر مکلی اڑ آسن دپن نعوذ باللہ تھپ تج مگر مومن چھ آسن دل برداشت گومت چھ آسن ودن عظیم رت گوم جدا مغفرتک رت گوم جدا رحمتک رت گوم جدا
پروردگارہ کس آسن نئیس وریس اندر کس آسن کس آس قبر اندر نئی وری کس آس ات معاملس اندر زندہ پروردگارہ تمہ برونٹھی کر جائے سارنی مغفرت پروردگارہ رحمت کر نزول ربا مغفرت کر نزول ربا لکھزی تمن اندر یمن ماہ رمضان گوئی یمن ماہ رمضان گچھی رس یمن عیز لکھک پروردگارہ عید چھ تمسی یمس ماہ رمضان رس پروردگارہ استکرز ماہ رمضان رس سانن احباب و اقاربن کرز رس ونن والن تو بوزن والن کرز رس سانن والدینن کرز رس آمین یا رب العالمین یم خفتن پڑبا جماعت یم فجر پڑبا جماعت تمس سرسی رات سن قیام لکھن نام اعمال اس پروردگار دیم روایت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تبن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان ناصر الدین البانی المصحیح سلسلہ حدیث صحیح سندر تبن 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاة السحر یم ظہر برونٹ پر 4 رکعت نماز یم ظہر برونٹ 4 رکعت نماز کر ادا زن پجن سہر وقت نماز یعنی زن گو قیام اللیل کران زن گو تہجد پران یہ ظہر برونٹ گو 4 رکعت نماز پران پرو انشاءاللہ انشاءاللہ اسلک تہجدک ثواب پروردگار بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاک عمل یت عملی یتھی ثواب دی پروردگار بیان کرن سیدنا اویس بن عوس کرن بیان دپن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعة وغسل وبقر وابتکر ودنا واستمع وانست یس جمعہ دعاو سلی غسل کرن گر بنیو غسل کرن وول ام پتاو جلدی مسجد اندر خطب بوزن خاطر پائیدلاو نزدیک دور اگر سوار پڑتی نزدیک آؤ پائیدلام پرڑمون مولوی صحبز برنڈکن خاموشی سان پد بوزن خطب خاموشی سان بوزن خطب اور یور کرن اشار اور یور کرن کلام تمس کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم قان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها پرت کن قدم سس لکھن اجر پروردگار زن رود راتس بیادار زن گو راتس قیام کرن زن گو دوس روز در روزان زن چو دوس روز دار زن چو راتس قیام کرن وول یس جمعہ دعاو غسل کرن پد مسجد اندر پائیدل خاموشی سان بوزن خطب صفا سندر رود اور یور کرن زن رود قیام سندر زن رود بور وریس قیام سندر زن رود بور وریس سیام سندر بفرمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچ عمل کر یس یسن میں گو سمائی رمضانو کیو اجر عظیم اجر ثواب روزن وری وریس تمس چیم اعمال کرن زندگی اندر زناش وری وریس مائی رمضان سی اندر زناش قیام سندر زناش سیام سندر یہ اجر ثواب روز بھی ات عملی یسون اختتام گس تراوی پرنس بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم رویدی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ان رجل اذا سلم علی الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیل اس امام اس پتکن کو تراوی پڑھن تو تنتام امامن پت سرام امامن کو اختتام امتی کو اختتام زنوز راتس بیادار زنوز راتس نماز پارار زنوس راتس پرن نماز یم امام ستی کر شروع امام ستی کر اختتام تراوی ہون زنوس راتس کرن قیام
یہ فرموس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو اجر عظیم چھ دیوان از تے پروردگار مقام تو مرتب چھ دیوان از تے پروردگار بلندی چھ از تے دیوان پروردگار یہ بلندی میلی چھ سرسی وریس مگر چگو سرسی وریس آسن وفادار اللہ وفادار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے جو گور ابو دردہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبن من آتا فروشہ وہو ینوی ان یکوم یسل من اللیل یس پنیس بسترس پر آو شامس شنگنی خطر امپت کرن نیت دپن بپر صبن تحجد بکر صبن تحجد آدھا بکر رسز نماز آدھا یم یکر نیتون کر مگر یل صبح فغلبتو عینو امس گئی نندر پیان ماجن بنن امس گئی نندر غالب امس گو آرام غالب حتی اصبح یتستانی بیادار سبجو تتستانی صبح و تموت قتب له ما نوى وقال نوم صدقة عليه من ربي امس لیکن اتنیا تسرچون قیام ثواب پروردگار امس نندر چاند خاطر صدق لیکن پروردگار کیا سوسی میانی طرف سے انام یہ نندر یا آرام اسی میانی طرف سے انام گس چلک میں چانس آرام سی چکرت نیت کالا اتنیت اس پر چھ لیکن رچن قیام ثواب پروردگار اس کریم پروردگار کت بنے اس شفیق پروردگار کت بنے امی انداز کساسی قدردان اس چیز قدر بنی کرنول چاسی تھمز کام مٹ مال کام مٹ ماج دفترن تھمز کام آپ سوالو تھمز کام چگوئی مشتی چنہ جنے آرامی کرن چاسی زبردست دار چاسی زبردست بیزتی سکھاج بوک نیندر تراون چیسی امپارٹنٹ کام تھمز نصیبس ذمہ داری تمٹ مگر چی پروردگار دپن چی چگوئی مشتی سالی چی اسی انام بیدی میں برابر آجر تیوتا یوتا تمیز دی مجریس پرنول بنیو مسلمان نوجوانو چو کائنات سندر اپوئی ذات ذوالجلال حضرت اللہ دبن بے طلب چا سارنی رحمت وسان میں انہیں یو چاہت طلب تڑا پاس دبن بے طلب چا سارنی رحمت وسان تیوت سرگ چا آگئے رحمان سون تیوت سرگ چا آگئے رحمان سون منچ ضرورت ربا سارنی ضرورت میں ضرورت ونن والن بوزن والن ضرورت دبنی یا الہی رشت سے ایمان سون کیا جی ونچو شیطان یال ونچن شیطان ہتھ کڑین اندر بند ونچو شیطان یل ونچو جنات یل ون بی پرت چوکس پت چورائس پت شیطان دبی چنا چی نماز پرن چنا چی فلان کام کرن چنا چی وفادار بنن یہ نا دور پی خرچہ وک مال سگچی کمی یہ نا نماز پرک چاگچی کامیاب نیر چاچے زمینداری کرن اگر گوڑ گوک نماز یہ چا مکلانے ہمسائی ساری کام کرت یہ بہی بھئی
طاقت سندری کری آلو گاہی دی اخ لالچ تو بیاکھ لالچ مگر ربا اچھ چٲنۍ وۄمید اچھ چٲنۍ پس ییٚمِس چٲنۍ آسہِ رٲچھ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ شیطان زور گٔژھِتھ عرش والیٰ دوٚپُن یا الہی رشت سے ایمان سون رب زانوُن چھُکھ ژٕے نفع نۄقصان سون بیٚیہِ پروردگارا اگر نہٕ یہِ آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ سٲری خسارس اندر دوٚپُن یا الہی کر کرم نتہٕ کیٛاہ بنٮ۪م تم سندی کرم تم سندی فضل شامل حال تم سندی رچر شامل حال تیلے چھُ انسان سجدہ دیوان تیلے چھُ انسان مسجد کُن یوان تیلے چھُ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر خرچاون وول بنان تیلے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر دِنہٕ وول بنان یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے کرم ییٚمِس سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد کرم سُہ چھُنہٕ یِم چیٖز ہٮ۪کان کٔرِتھ یہ کرم تو فضل پروردگار سن یہ میانہ چندک کمال یہ چانہ چندک تو زینک کمال یہ چانہ طاقتک تو کٹھن ہند کمال یہ کمال بس ذات ذوالجلال حضرت اللہ صبن شکر گزار میں میلیو توفیق مے دڑ 3 دو واریہ چانہ تو میانہ کھوت صحت مند چانہ تو میانہ کھوت کیا ہے 3 دو گئی واریہ چانہ تو میانہ کھوت واریہ زیادہ امیر دولت مند مگر دہرت ہیکھ نہ خرچ یہ کرم اللہ تعالیٰ سن یمس سہ توفیق کر عطا سہ بن زکات تہ دن وول صدقات و خیرات تہ دن وول غریبس خیال تھاون وول نماز پرن وول قیام کرن وول شب بیداری کرن وول اللہ تعالیٰ سن فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء نہ دنیا اندر واریاہ دولت مند یم یت علاقن مل ہیں مگر توفیق چکن پروردگار دیون اللہ تعالیٰ سن کرم خوش گوس گھن مے پروردگار دیون یہ توفیق بچس خرچاون وول مے توفیق ملان بچس سجدہ کرن وول مے توفیق ملان بچس زار پار کرن وول مے توفیق ملان بہ بنیوس 5 شب کرن وول رب ژٕ تھو قبول رب ژٕ تھو سہ منگ قبول ژٕ تھو شب بیداری قبول پروردگار ژٕ تھو سہ منگن قبول آمین یا رب العالمین دپن یا الہی کر کرم نت کیا بنم گس بنن مومن اندری شیطان سون اس کائنات اندر محمد دبک پرت کھانچ آسن پن شیطان سچ مگر یس نیوس شیطان سچ سو پرنو کلم محمد رسول اللہ سپرنو کلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوے کرن زار پار رب گس بنون مومن اندری شیطان سون اگر ژن چھ عظیم اجر عظیم یہ اجر حاصل کرن تیل چھ کال کرن نیت پروردگارا بپر تہجد نماز اگر نندر تہ پیس امس تہجد ثواب لکھن نام اعمالس پروردگار بیاکھ عظیم برکت بیاکھ عظیم انعام فاروق اعظم کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نام عن حزبی یس پنس مقرر حصص اندر گو آرام فرما یعنی امس تھومت بوت فجرس بوت تہجدس بوت رات کت بکر ذکر و اذکار مگر امس گو آرام پیوان ہم پت کیا کرے یتھی فجر پتن زہرس تو فجرس درمیان پڑی نماز فجرس تو زورس درمیان پڑی تم رکعات یم یہ پڑھن اس تہجد ٹائمس امس کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قانما قرات من اللیل زن گو یہ رات کتھی پڑھن وول بنان یعنی امس مقرر ٹائم باسا و 3 بج رات باسا و 4 بج رات مگر یہ گو نہ بیدار امس کور بیان صبح
فجر پتن ظہرس درمیان تم رکعت پڑان یم رکعت تت وقت سوسک پران ژے قیامک لیلک ثواب پروردگار یتھ یوت نہ صحیح مسلم کے حوال عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آسان یا یم سات ندر غلب کران پتہ صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات ٹائمس بہرکت نماز پران ات تہجدک ثواب تیل یل انسان پرن وول پتہ گھس مس سہ پڑ صبح ات ٹائمس یعنی فجرس تو ظہرس درمیان امس دی قیام اللیلک ثواب پروردگار سیدنا تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبن من قرأت مئت آیت فی اللیل کتب له قنوت اللیل یہ مرات اندر اخت آیات کا اس قرآن مجید اندر کالگو ہتھ آیات پرن وول بنان رات اندر ہتھ آیات پرن وول بنان امس لکھن قیام اللیلک ثواب پروردگار امس گژھِ نہٕ محسوس کمی ماہ رمضان امس باسہِ زن چھُس بہٕ ماہ رمضان سی اندر زندگی بسر کیازِ امس چھُ قیامُک تہِ ثواب لیکھن پروردگار یمن اعمالن امس چھُ صیامُک اجر تہِ لیکھن پروردگار یتھ یوت بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بآیتین من آخر سورة البقرة فی اللیل خافته یم آیات یا آخری آیات پر سورہ بقرہ شنگن ویز امس یم آیات گژھن کافی امام نبوی لکھن شرح صدر کافی مطلب گو امس گژھن یم شیطانس نش تہ کافی امس گژھن یم باقی اعمالن تہ کافی زن کرن سارے عمل یم سورہ بقرہ آخری آیات شنگن شنگن پڑھ سورہ بقرہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی الاخر یم آیات زپر شنگن ویز امس یم آیات کافی شیطان سن طرف تہ کافی شیطان کرس نہ حمل اور عبادت کی طرف تہ چھس کافی بناون پروردگار ام المومنین کرن بیان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیکت اجر صاحب یا اجر عظیم ان المومن لیدرک بحسن خلقی درجات الصیام القیام حسن اخلاق والمومن یس با اخلاق یس با کردار یمس حسن اخلاق زن قیام کرن وول سیام درن وول یمس حسن اخلاق رت پٹ خندہ پیشانی سان پنس بائیس یون پیش اسن کلام کرن رت پٹ کلام کرن حسن اخلاق چھس زن قیام کرن وول تو سیام درن وول بیان کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امس دی ات حسن اخلاقس یوت اجر پروردگار زن کورن قیام رات راتس زن بنیو روز در روزن وول دہس یہ ات حسن اخلاقس یت ژے نش تو مے نش ات معاملس اندر دپان نا یہ کیا گو یہ کیا معاملہ تیوت ہمساین گژھِ تواس تراؤنہ سۭتۍ پریشانی یہ گو نہ بد اخلاقی کیا بہ دم چوکس اندر کرک بہ وزناو محل کرن پریشان یہ گئی نہ بد اخلاقی کہ اس کرک دن وول محمد رسول اللہ ناپسند اس کرک دن بلکہ قرآن بیان ساری کھوت بدترین کرک خرسز کرک اس کرک دن وول امس کر خرس مشابت یہ پت چوکس مز ٲسۍتن کرک دن وول یا پت گھرِ ٲسۍتن کرک دن وول امس کر خرسز مشابت قرآن مجیدن تو محمد مسلمان نوجوانوں پنن ایمان بچو ماہ رمضان دراو مگر ماہ رمضان پتہ یم کردار بنو اخلاق بنو اطوار بنو عادات بنو امی انداز تمس وریس یتھے اجر لیکھن ذات ذوالجلال حضرت اللہ نت یمس آو ماہ رمضان تو دراو ماہ رمضان تیتھے رود یت ام بروٹ تیل ہشی کتھا تمس ماہ رمضان یون یا تمس تیل بد دعا سہ گژھن تباہ تو برباد
تمشي بدعا كرمت جبريل عليه الصلاة والسلام آمين شس كرمت محمد رسول الله سوگسن تبات برباد ماہ رمضان لوگ مگر تو گس گناہ مغفرت کرناون تگو تی یل سو ماہ رمضان پتہ تتھوی آس زانان ز مشن گناہ مغفرت گومت کی مغفرت تمسی گناہ گومت یم بوہر بری ون ٹریننگس پہ گزار امی انداز بنو زندگی گزارن وول ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او قائم اللیل الصائم النہار بیوہ محتاج مسکینن خاطر کوشش کرن وول بیت المال چلاون وول پردو نظر دن وول محل سندر مقام فاقی محل سندر مقام یمس کم یمس کھن خاطر شامن یمس یتیم بچ راتس مولی صبح وقت ونن دپن اس گئی کس شائی شامس دپن بچ ترنوے شنگت یہ خاتون اس آرام فرما دپن امس اس تھوڑا تھوڑا وسن دپن گئی دپن ام پر چھپ پت دپس میں کیا دلیل سی دپن بچاس شن کھو تھا کیا دپن نہ کھو نمن کس پہ تیل بھاک نندر نمن بچن دپن تم دپ ایمانس ترو میں چھات دوا ساس دوا ترومک تمے سۭتۍ کھسمک نندر یہ کشیر میں اکہ ماجہ یہ وونمت پرس ونیو میں اکہ ماجہ ون میں یہ دپن یل شریو لڑائی لج دود اس دی دود میں ترو ٲٹس آب اد بنوم دود یہ دیتم اولاد یہ کشیر مگر اس محتاجن خاطر گو کوشش کرن مسکینن تو بیوان خاطر گو کوشش کران تمس کورو بیان زن چھ مجاہد فی سبیل اللہ زن چھ رب سن وجہ اندر جہاد کرن وول یس یتیمن یس بیوان تو مسکینن ان خاطر کوشش کران زن چھ اللہ تعالی سن وجہ اندر خرچاون وول اور امس دی اجر کوتا زنوس راتس بیدار زنوس دوس روزدار زن چھ راتس بیدار زن چھ دوس روزدار یس یہند خاطر کوشش سائی کرن دپن نا یمی یتیم تہ گوس عید یہ فاقی تہ گوس عید کرن یہ بیوا تہ گوس عید کرن یہ موڑ تہ گوس عید کرن یہ غریب مالک تہ گوس عید کرن یہ پنہ یڑ ودن یہ پنسی گرس ودن یہ دپن یتیمس ما آسی نہ پگہ پلو یہ کیا بنہ اتہ آسن ساری پلو لگت یتیم بچہ آس پلو ورٲے اتہ آسن ساری پلو لگت یہ غریب بچہ آسی چھنمت پلو لگت یہ آسی یمن پلون وچھن تم سندس دلس کیا آس گژھان یہ ما کر اک بد دعا ربا نمو امیرو تھوئی میں خیال نمو پلو لاگو تھوئی یمو تھوئی میں خیال پروردگار سن چھ فیصلہ کرن وول ام پت ہیکہ نہ یہ محل سلامت روزت اہد بد دعا نش گوس بچن اگر امس اخ نیرت کنسن نو پلو وچھت او چھنا سہ یہود انن ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو شخص تو میں حضروں نیچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرو نیچو کچھ نیچے سے خاطر پریشان میں حضرت تم زدو وشنا سے تردو وشنا سے اور آو شخص دبنس میں وچھ امسن نیچو فلن شے گندن امس ترن فکری یہ کپر ژول دبنس یہ بلائت ولسا دبنس کیا چلیو دبنس میں بچ سن زبردست پھیرن بہ وچھن بچہ دبنس پوزے چھ ژگس مگر ژھپ کرت کرزس تھپ گرن ویزن یم تتن نالہ مت رٹھن تو تتن دپس لوگیا مول بندت یم تتن دپس میانی جگرا تو کرہ نمازا تتن ماسی یتیم بچہ کان تمس چھن جگر چون یہ ون تم سا گس مرن کھوت سخ یل تو نیچس ونک کرہ نمازا جگرا سانیزن گر کرزس کیا کرزس مگر تتن بچن مز کرزس نا تتھا گس محسوس یتیمس تتھا گس محسوس تمس یمس مول آس اگر کشیر اندر تھوت نظر یمن خاطر زن یہود اس وچھن یہ منظر وہ یہود ایمان دپن اسلام چھ یہود خیال تھاون وول اسلام چھ یہود خیال تھاون وول دپن یسن کی چھوئی نال آسان تسولان تن ژور پاٹ زانت گورس
ما چباوان رحمتا للعالمین. یہ تم گبرا دن مے چھ پلو نہ کی دلیل دن مے چھ مول نہ موج دن مول گوئی محمد رسول اللہ بوجھ گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات صدر دن بچھٹن کھاوان تو چاوان پان روزان روزدار مگر فاقگی ہند شکن پاوان رحمتا للعالمین. آج چھنی پیغمبر آج چھن امیر المومنین آج چھن اسلام تمہیں انداز مسلمان یہ انداز مسلمانن یہ فکر آسن آج چھن یارن عمرہ کرنے خاطر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وچو کوکڑ پوت مارن یہ کوکڑ پوت چھٹ ڈیرس پہ سنن اچھو پاڑ اندر نیرن کمتان سچی مسترات ہی کوکڑ اندر نیون اندر گوس عبداللہ بن مبارک یل تم بوز دمس ژے کیاز نیوتھ یہِ مورمُت کۄکُر اندر دمس اَسہِ حظ چھِ زٕ بیاوا موج بیٚیہِ بہٕ اَسہِ چھُنہٕ کھٮ۪نُک سامان کِہیٖنۍ اے عبداللہ بن مبارک وۄنۍ یہِ ژھۄٹہٕ ڈیرس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ترٛاوان مُکوٗر کانٛہہ مورمُت چھُ یِہوے اَنان تہٕ کھٮ۪وان عبداللہ بن مبارکن دوٚپُکھ یِہُس گوٚو حج کینسل یوز گو عمرہ کینسل یہ کیسا چندن چھو تہِ ترٲیِو ییٚتی أسۍ نیرو واپس ییٚتے پٮ۪ٹھ اَسہِ ہیٚکہِ عمرُک ثواب ییٚتی پروردگار اَسہِ ما چھُ ییٚتہِ احساس اَسہِ چھُ باسان بٔڑ عمل گٔے ییٚلہِ مےٚ سٲری وَنن أمۍ کوٚر عمرہ أمۍ کوٚر حج أمۍ کوٚر فلٲنۍ چیٖز تہٕ فلٲنۍ چیٖز مگر ژوٗرِ دِنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ تیار تٔمِس ٲس عرشہِ کِس سایَس تل جاے ییٚمۍ دٔچھنہِ اَتھ دیُت مگر کھوورِ سَتَس لٔج نہٕ پتہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہ سہل پتہ لگہ کھوورِ سَتَس ییٚمہِ محلس آسان پتہ مگر اکھ عٲلِم کرن تشریح دپن یہ دکانس پہ یتن سیف لگت دکانس پہ صبح پہ سیل کرمز 30-40 لچھ رۄپیہِ اور آوس یتیم غریب ام تل یت پٲٹھۍ اتھٕ ژھۄپ کٔرِتھ کل تھوٚوُن یوکُن پتہٕ تُلُن یت پٲٹھۍ اتھس منٛز أمِس ترٛووُن ژھۄپ کٔرِتھ حلمس منٛز پتہ لٔج أمِس چھنہٕ پانس تہِ پتہٕے مےٚ کوٗتاہ خرچو یہ گو خرچہ ون 500 آوا 2000 آیا 3000 آیا 5000 آیا تھپہ اندر ام تل تو ترون یپر حلمس کیا امس لگ پانس تہ پتہ کھوڑس ہاتس لگ پتہ ام سو چارش کے سایس تل جائے امس گنزراون وٲلِس منٛز یہ گو 50 رۄپیہِ ییٚمِس تہٕ 150 ییٚمِس گو 100 یہ چھُ ہُمِس جاے تٔمِس تہِ چھُ اجر ثواب مگر یتھ اجر ثواب چھُ عظیٖم أمِس رَٹہِ عرشہِ کِس سایس تل ذات ذوالجلال حضرت اللہ تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ تُہنٛدِ سایہِ ورٲے بدل کانٛہہ سایہِ آسہِ ییٚمہِ دۄہ نہٕ تُہنٛدِ سایہِ ورٲے بدل کانٛہہ سایہِ آسہِ بیٚیہِ رٔٹہِ تٔمِس پروردگار امس تہِ چھُ ثواب کوٗتاہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ ییٚمہِ أکِس راتس پہرٕدٲری کر اسلامی حدوٗدن ییٚمہِ أکِس راتس پہرٕدٲری کر اسلامی حدوٗدن أمِس چھُ برابر زن روٗد 20 ؤرِیس روزدار زن روٗد 20 ؤرِیس قیام کرن وول یُس أکِس راتس اسلامی سرحدس گوٚو پہرٕدٲری اتھ أسۍ زالنہٕ جہنمس پروردگار اتھ أسۍ چھُ جہنمُک نار حرام ییٚمہِ أچھ اسلامی سرحدس آسہِ پہرٕدٲری کٔرمٕژ مگر ام کھوت بوڑ سرحد حدودن ہُنٛد سرحد یتھ عٲلِم چھِ رٲچھ کران عٲلِم سُنٛد مِلہِ قطرٕ تہٕ تٔمۍ سُنٛد خوٗن قطرٕ برابر ییٚمہِ عٲلِمن اسلامی حدوٗدن رٲچھ کر یعنی شرعی حدوٗدن ہُہ چھُ کران باونڈرین رٲچھ مگر یہِ چھُ کران شرعی حدوٗدن رٲچھ أمۍ سٕنٛدِس قلمہٕ کِس پٮ۪نہٕ کِس اتھ میٖلہِ تُہُنٛد خوٗنس چھِ برابر بیان کوٚرمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ات حالت سندر موت ات حالت سندر دراو ییٚمہِ دنیا یہ چھُ کران اسلامی سرحدن حفاظت أمِس چھُ لیکھن برابر یوٚتن تام قیامت برپا گژھِ توٚتن تام اجر ثواب نامہ اعمالس زن اوس کران قیام زن اوس دڑان صیام مسلمانو
کاش ژٕ بہٕ اعمالن پٮ۪ٹھ آسہٕ کاش ژٕ مےٚ اعمال سمجھِنۍ یُس کائناتس اندر بکثرت بنہِ ذکر کرن وول بیان کوٚرُس محمد رسول اللہ رۄب چھُ ییٚمِس محبت کران تٔمِس چھُ مال عطا کران ییٚمِس رۄب کران محبت تٔمِس چھُ مال عطا کران مگر مال تٔمِس تہِ عطا کران ییٚمِس تہِ محبت کران پروردگار مگر ایمان چھُ کران تٔمسٕے یوت عطا ییٚمِس محبت کران پروردگار ییٚمِس محبت کران تٔمِس چھُنہٕ ایمان کران عطا کینٛہہ اور اَمہِ پتہٕ یُس خرچاون وول بنیو مال خرچاون وول بنیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر مال بیٚیہِ بنیو رات کیُت عبادت کرن وول تہجد پرن وول سختی تکلیف برداشت کرن وول أمِس چھُ دِوان پروردگار اجر و ثواب مگر ییٚمِس نہٕ وۄنۍ طاقت خرچاونُک مال ٲسِتھ نہ خرچاون مال ٲسِتھ خرچاون نہٕ کینٛہہ تہجد نہٕ پرن کینٛہہ نماز 5 پرن أمِس کوٚرُکھ بیان سُہ ٲسۍزیو کران زیادٕ زیادٕ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تٔمِس چھِ تلافش یعنی یہِ نہٕ سُہ خرچاون تہٕ تہجد پرن یہِ ذکر اذکار کثرت سان ما کرِ سۄ تلافی پوٗرٕ سُہ کمی ما گژھٮ۪س اَمے ذکرِ سۭتۍ اگر یہ ذکر کثرت سان پر سُہ یُس سُہ خرچاون وول یُس سُہ تہجد پرن وول سُہ پٔرِو زیادٕ زیادٕ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یُس یتھ وُہٕرۍ ؤرِیَس روزدر مےٚ ہسا گوٚژھ روزدٔری ہُنٛد ثواب وُہٕرۍ ؤرِیَس مِلُن تٔمِس کوٚرُکھ بیان من صام رمضان ییٚمۍ ماہِ رمضان دوٚر ثم اتبعه بستة من شوال پتہٕ گوٚو 6 روز دڑن شوالس اندر زن گوٚو وُہٕرۍ ؤرِیَس دڑن روزٕ کُس کُس دڑِ انشاءاللہ سٲری انشاءاللہ 6 روز یُس شوالس اندر دڑِ زن دوٚرِن وُہٕرۍ ؤری زن گوٚو وُہٕرۍ ؤرِیَس روزن روزدار اتھ چھُنہٕ یہ چیز کیا یہ دہمیز پر کنٹینیو 6 دۄہن دڑن تو معاملہ چھُنہٕ کینٛہہ یہ دڑتن وار وار 6 دۄہ اتھ چھُنہٕ پرواے یہ دڑتن منزس یہ دڑتن لاسٹس اتھ چھُ بہتر تو افضل چھُ اتھ 13 14 15 اکھ یس ایام بیز تہِ اتھ اندر ایام بیزس تہِ کوٚرُکھ بیان یُس 3 دۄہ ہر رٮ۪تہٕ دڑیو 13 14 15 یُس یہ 3 دڑیو یم 3 دۄہ پر رٮ۪تہٕ تٔمِس کوٚر بیان عمر ابن العاص کرن بیان صوم 3 ایام صوم الدہر کلہ یُس پر رٮ۪تہٕ دڑیو 3 دۄہ پر رٮ۪تہٕ 13 14 15 اسلامی تاریخ حساب زن دڑیو وُہٕرۍ ؤرِیَس روزدر یم شوالٕکۍ 6 دۄہ دٔڑۍ زن دڑیو وُہٕرۍ ؤرِیَس روزدر ماہ رمضان پتہٕ بیٚیہِ یُس پر رٮ۪تہٕ 3 دۄہ دڑیو 13 14 15 زن روٗد وُہٕرۍ ؤرِیَس روزدار بہٕ فرمودے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ ییٚمِس کانٛہہ چھا دپان مےٚ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ دۄہ شبِ قدرِ ہُنٛد ثواب لیکھُن پروردگار شب قدر ثواب تمسی لیکن پروردگار عبداللہ ابن عمر کرن بیان دپن من صلی اربان بعد عشاء کن قدرہن من لیلت القدر یم عشاء نماز پرن پتن آو گر ام پت بجن 4 رکعت نماز اکسی سلامی پیٹ 4 رکعت نماز پجن اکسی سلامی پیٹ زن پجن شب قدر اندر یم نماز اچھن عمال تگن کیا تیوت معاملو وضو کرتے اوڑاو گر گر ژاو 4 رکعت نماز پجن اکسی سلام پہ زن پجن شب قدر اندر یم نماز یہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین تہ کرن بیان دپن اربع بعد العشاء بعد النبی مسلمین اللیلۃ القدر یمی 4 رکعت پریشا پت زن پجن یعنی اچھ برابر تیتھ اجر زن پجن شب قدر اندر یم 4 رکعت سیدنا عبداللہ بن مسعود کرن بیان من صلی اربعا بعد العشاء یم 4 رکعت پریشا پتن ام پت بنیو یمن 4 رکعتن نمازن قدر کرن وول پرن وول زن بنیو یہ پرن وول لیلۃ القدر اندر یعنی تیتھی اجر ثواب دی زائی چھ لیلۃ القدر مگر تیتھی ثواب کرس عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اور
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عبداللہ بن عباس کرن بیان دپن فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء ہم پت درائی گر فصلى 4 رکعات ثم نام ہم پت بجک 100 رکعات نماز پتروک آرام بیان کرن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے حوال 67 تن حدیث مبارک ون اس ات پہ عمل کرے پتہ واتنا یہ عمل باقین تام تمس کیا کورک بیان من دل علی خیر فلہ مثل اجری یم کنس عمل کر عمل چھ ثبوت ورائے نا ثبوت چھ عمل مگر یہ عمل چھ کرن پتہ کر یہ عمل پتہ گو بی کانٛہہ کرن وول بنن 10 15 20 اخ چمس پنن اجر بیمن یہ 10 اجر تہ گژھِ امس نامہ اعمالس اندر یمن چھ پنن اجر برابر مگر امس میل ات برابر اجر دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ موضوع چھ یہ لب لباب استقامت ہاؤ اعمال کرو یمن اعمالن پر کرو ڈاڑ اللہ تعالیٰ کر یہ دنیا تہ آباد سو دنیا تہ آباد اس گژھِ انشاءاللہ اعمالن ہن خزان نامہ اعمالس اندر جمع اس گژھِ ماہ رمضان رٲض انشاءاللہ اگر اس امی انداز بنو سری یہ وری گزارن وول توتس تام بیس ماہ رمضان سے ملاقات کرنا پروردگار انشاءاللہ اس ساروی تھین پروردگار پنس حفظ و امان اندر آمین یا رب العالمین.